Postoje žene koje svet ne ume da objasni. Kada uđu u prostoriju, ne primećuju namještaj. One osete ton energije, gustinu vazduha, nevidljivi bol među rečima. Njihova percepcija ne zavisi od onoga što se kaže. Ona je duboko ukorenjena u telu, u intuiciji, u nasljeđu koje nisu birale, ali koje ih je oblikovalo. Žena sa visokom duhovnom inteligencijom ne prepoznaje istinu kroz logiku. Ona je čita kroz vibraciju. Laž ima težinu. Bol ima temperaturu, falsitet ima miris. Ona ne mora da zna sve detalje, dovoljno je da osjeća da nešto nije u skladu. To nije slabost, to je sofisticirana funkcija osjećanja, kako bi Jung rekao, sposobnost da se razume svet kroz finu emocionalnu inteligenciju koja ide daleko dublje od površne empatije. Ova sposobnost ne dolazi bez cene. Žene koje osjećaju sve često moraju da se povuku. One izbjegavaju površne razgovore jer ne mogu da se isključe. Svaka reč, svaka senka u tonu glasa ostavlja trag. One su barometri ljudskog duha, kao da im je svemir dao zadatak da osete ono što drugi ignorišu. Nasledile su ovu sposobnost od žena koje su morale da znaju kada je opasno bez da im iko kaže. Od majki koje su znale da se nešto promenilo samo po tišini u hodniku. To je znanje prereći, drevna pismenost duha, zato su ove žene često neshvaćene. Kažu da su teške, neopreosetljive, nezatvorene, ali istina je, one jednostavno ne mogu da ignorišu ono što jeste. Ne mogu da se pretvaraju da ne osjećaju. One ne slušaju šta se govori, one slušaju šta izostaje. I u tom neizrečenom, one pronalaze istinu. Njihova prisutnost nije pasivna. One ne pričaju mnogo, ali njihovo čutanje ima zvuk. U njihovom pogledu živi tiho znanje. To je njihova snaga, videti bez da se gleda, znati bez da se pita, osjetiti bez da se objašnjava. Postoje žene koje ne žive samo u realnosti koju svi vide. One hodaju istim ulicama kao i svi drugi, ali u njima pulsira svet dublji, širi, drevniji. Svet arhetipova, snova, simbola. Za njih stvarnost nije samo ono što se može dodirnuti. Stvarnost je ono što se osjeća i što dolazi iznutra, iz nesvesnog, iz kolektivnog pamćenja čovečanstva. Ove žene ne ignorišu snove. One ih zapisuju, one ih slušaju, jer znaju da duša govori kroz slike, znakovi, sinhroniciteti, ti slučajni susreti koji menjaju tok dana. Za njih ništa nije slučajno. One znaju da kada se isto ime ponavlja, kada se isti simbol pojavi u različitim kontekstima, to nije koincidencija. To je poruka. To je šapat kolektivnog nesvesnog, koji Jung tako duboko proučavao, svet arhetipova koji živi u svima nama, ali koji samo neke žene mogu da čuju. Ove žene imaju sposobnost da prevedu taj jezik, da san pretvore u odluku, simbol u putokaz, intuiciju u akciju. One ne čekaju dozvolu racionalnog uma. One slušaju dublju mudrost. Njihova intuicija nije fantazija. To je drevno znanje koje dolazi iz tela, iz ćelijske memorije, iz predaka koji su gledali u zvezde, čitali prirodu i slušali tihu istinu sveta. Zato ih mnogi ne razumeju. Kako objasniti da osjećaju nešto što još nije došlo? Kako reći znam bez dokaza? Ali one ne traže razumevanje. One traže usklađenost sa sobom, sa životom, sa duhovnim tokom postojanja. One su mostovi. Između svetova, između svesnog i nesvesnog, između onoga što jeste i onoga što još dolazi. Kada govore, često koriste slike, voda, krug, ptica, nebo. To nije slučajno. Njihova duša misli u simbolima. I dok drugi traže sigurnost u spoljašnjem, one pronalaze kompas u svom snoviđenju. U njima živi mudrost generacija i tišina kroz koju kolektivna duša šapuće. Ova povezanost nije teret. To je poziv da vide, da prevedu, da vode, ne iz ega, već iz duše. Postoji tišina koja ne znači prazninu. Postoji povlačenje koje nije beg, već povratak. Povratak sebi. Duhovno zrela žena zna kad da ode, ne da bi nestala, već da bi se ponovo čula. Njena samoća nije tuga. To je izbor, to je sveta samoća. Prostor u kojem duša konačno može da diše. U svetu koji neprestano traži buku, ona bira tišinu. Jer zna, najdublji uvidi dolaze kad svet utihne. U tim trenucima povlačenja, dok telefon čuti i svet zaboravi na nju, ona čuje ono što stvarno boli. Tu prepoznaje koje misli nisu njene,
Koje potrebe su nametnute? Koji odnosi više ne hrane? Društvo je često zbunjeno njenim povlačenjem. Pitaju se da li je ljuta, tužna, udaljena, ali istina je, ona se neguje. U tim trenucima ona ne beži od ljudi. Beži od buke u kojoj ne može da čuje sopstveni glas. Jung je govorio o procesu individuacije, o neophodnosti da čovjek bude sam da bi bio celovit. Ova žena živi to. Samoća joj nije kazna, već alhemijski prostor. Tu se ne pretvara, ne nosi maske. Tu sme da bude sirova, tiha, stvarna. Povlačenje joj daje snagu da vidi stvari kakve jesu, da raspozna sopstvenu istinu od onoga što društvo od nje traži da bude. To nije slabost, to je hrabrost, jer treba snage da ostaneš sa sobom. Dok drugi traže smisao u spoljašnjem svetu, ona ga pronalazi unutra, u ritualima tišine, u večerima kada gleda u nebo i pita tiho, bez reči, u trenucima kada suze dođu bez razloga, ali donesu jasnoću. I kada se vrati, jer uvek se vrati, u njenim očima je mir koji se ne može objasniti. Njeno prisustvo je dublje, njene reči imaju težinu, jer dolaze iz prostora u kojem je bila gola pred sobom. Ona zna, prava snaga se ne vidi kad govoriš, već kad čutiš i svejedno zračiš istinom. Nisu sve žene koje su patile postale mudre, ali neke su se usudile da pogledaju bol pravo u oči. Da ne pobegnu, ne ignorišu, ne glume da je sve u redu. One su zaronile u tamu, ne da bi ostale u njoj, već da bi se iz nje vratile drugačije. To su žene koje je Jung opisivao kroz arhetip ranjenog iscelitelja. One nisu čitale o boli, one su je živele, one nisu pričale o nadi, one su je tražile u pepelu. Bol ih nije slomio, bol ih je preoblikovao, kao vatra koja ne uništava, već prečišćava. Svaka njihova suza ima ime, svaka tišina nosi priču, ali one ne nose svoj bol kao oružje, već kao svjedočanstvo. One ne glume snagu, one ne kriju ranjivost, jer znaju, u ranjivosti je istina, a u istini je isceljenje. U trenucima najveće tame nisu tražile spas napolju. Okrenule su se unutra i tamo, u haosu, u sumnji, u noćima bez daha, pronašle su svoj kompas, preobrazile su bol u mudrost. Ne zato što su morale, već zato što su iznutra znale, bol koji nije osvešćen postaje ogorčenost, a one nisu došle na ovaj svet da ogorčeno prežive. Došle su da se sete, da rastu, da prenesu svetlost. Zato kada govore ljudi slušaju. Ne zbog glasnoće, već zbog dubine. Njihove reči nose vibraciju preživljenog, transformisanog. One ne nude rešenja, one nude prisustvo. Jer naučile su, ponekad je prisustvo važnije od saveta. Tišina važnija od reči i zato bez velike pompe postaju svetionici. Ne svetle jarko, ali svetle postojano. Za sve one koje još hodaju kroz svoju noć, njihova mudrost nije naučena. Ona je izbor. Izbor da ne ostanu u rani, već da kroz nju postanu celovite. Postoje žene koje ne moraju da kažu mnogo, a ipak u njihovom prisustvu nešto u nama počne da se smiruje. Ne znamo tačno kako ni zašto, ali kada sedimo pored njih lakše se diše. Misli usporavaju, telo se opušta, srce bez reči osjeća da je sigurno. One ne pokušavaju da budu nešto. One jednostavno jesu. Ne dokazuju mudrost. One je zrače. Ne leče druge svesno, ali njihovo prisustvo je lek. Njihova reč je tiha, ali jasna. Njihovo čutanje još dublje. Kada govore ne ubeđuju. Njihov ton ne traži odobrenje. On nosi u sebi iskustvo preživljenog, transformisanog, oproštenog. Jung je govorio da prava individua zrači unutrašnjim mirom koji utiče na kolektiv. Ova žena živi tu istinu. Ona ne pokušava da popravi ljude, ali ljudi se pored nje počnu menjati. Njena prisutnost ne dolazi iz ega. Ona ne želi da bude viđena kao učitelj, vođa ili guru. Ona zna, prava snaga dolazi iz autentičnosti, ne iz uloge. Ona ne nosi maske. Zato se pored nje i drugi usuđuju da ih skinu. Ona ne sudi, jer je već prošla kroz tamne hodnike sopstvenog bića. Zato zna, svako ima svoju noć, svoju tišinu. Svoju borbu tiče njena moć je u prisutnosti, a ne u delovanju. U tome što te sluša celim bićem. U tome što ostaje. U tome što ne pokušava da te popravi, već te vidi. Ona ti ne daje savete koje nisi tražio. Ona samo biva tu,
I to je ponekad sve što si ikada želeo. Isceljenje se dešava ne zato što ona nešto radi, već zato što ona nešto zrači. Mir, prihvatanje, toplinu, bez reči, bez truda, bez strategije. Zato je njeno prisustvo lek. Zato ljudi odlaze od nje sa tišim umom. Zato mnogi je nikada ne zaborave, jer ona nije bila posebna. Ona je bila stvarna, a u svetu punom fasada to je najređa medicina. Za duhovno budnu ženu život nije niz slučajnosti. On je mreža znakova, poruka, tajnih šapata univerzuma. Ona ne traži kontrolu, ona traži usaglašenost. Jung je to nazvao sinhronicitetom. Trenutak kada se unutrašnja potreba i spoljašnji događaj sretnu na čudesan način. Ona ne vidi to kao čudo, već kao potvrdu da je na putu duše. Kada pomisli na nekoga i telefon zazvoni, kada se pita za pravac, a putokaz se pojavi u stihu, u pogledu neznanca u saplitanju koje je zaustavi baš na vreme, za nju to nisu slučajnosti. To su poruke. Život koji joj govori. Zato ne žuri, ne gura, ne forsira. Ona zna. Ono što je njeno naći će je. A ono što odlazi treba da ode. Njena snaga nije u planiranju svakog koraka, već u sposobnosti da osluškuje. Da osjeti gdje je energija laka, gdje srce mirno, gdje tijelo diše bez otpora. Sinhronicitet nije pasivnost. To je aktivna prisutnost. To je duboka vera da život ne greši. Kad je vodi tamo gdje nije planirala da ide. Ona ne tumači sve doslovno. Ali kada se nešto ponavlja, ime, broj, simbol, osjećaj, ona zastane. Zastane i pita, zašto mi se ovo pokazuje sada? Njena svakodnevica je tiha meditacija. Dok drugi jure rezultate, ona čeka znak. Dok drugi pitaju, šta ako ne uspem? Ona pita Meti, šta ako me nešto veće vodi upravo sada? Ona živi u dijalogu sa životom, ne monologutička, i zato njena intuicija nije nagađanje. To je jezik. Jezik između nje i sveta. U svetu opsednutom kontrolom ona izabira poverenje. I u tome je njena sloboda. Sinhronicitet nije samo iskustvo. To je pogled na život. To je ritam. To je način disanja sa univerzumom. Zato ona deluje mirno, ali duboko. Tihom, ali sigurno, jer zna. Kada se predaš struji prave sile, ne plivaš protiv sebe. Plivaš ka sebi. Duhovno budna žena ne traži samo svetlost. Zna da celovitost dolazi tek kada se pogleda u tamu. Ona ne beži od svojih rana. Ne potiskuje svoje slabosti. Ne igra ulogu snažne žene da bi prikrila bol. Umjesto toga ni ona silazi. U sebe, u senku, u ono što je dugo skrivala, možda i od same sebe. Carl Jung nas je podsjetio, sve ono što ne osvestimo, pojavit će se u našem životu kao sudbina. Ova žena to razume. Zato ne zatvara oči pred svojim gnevom, ljubomorom, strahovima, traumama. Ona gleda. Diše kroz to i ostaje. Njen silazak u senku nije poraz. To je inicijacija. To je čin hrabrosti koji vodi u unutrašnju slobodu. Jer samo onaj ko se usudi da vidi svoju tamu, može da živi autentično u svetlu. Na tom putu ona susreće delove sebe koje je nekada odbacila. Devojčicu koja je bila previše glasna ili previše tiha. Ženu koja je želela više, ali su joj govorili da traži previše. Cenke koje su drugi u nju projektovali, a koje je naučila da zove svojima. Ali sada ona ih vraća kući, ne da bi ih slavila, već da bi ih integrisala. Ona ne bira između svetla i tame. Ona bira ćelinu. Ova žena nije savršena i ne pokušava da bude. Ona je stvarna. Njena duhovnost nije bela haljina bez mrlje. Njena duhovnost je prljava, ogrebana, ali istinita. I upravo zato ona je lekovita. Kada drugi beže u pozitivnost, ona ulazi u bol. Kada drugi nose maske, ona se skida do gole istine. I u toj ogoljenosti postaje celovita. Njena svetlost ne zaslepljuje, ona greje. Jer dolazi iz tame koju je zagrlila, iz haosa koju je preživela, iz tišine u kojoj je pronašla svoj glas. I zato, kada govori o duhovnosti, njen glas ne zvuči uzvišeno. Zvuči istinski, zato što zna svetlost bez senke je iluzija. Za duhovno probuđenu ženu odnosi nisu lak teren. Ona ne traži srodnu dušu u romantičnom smislu. Traži ogledalo koje će izdržati da je vidi bez iluzija. I zato često joj govore da je hladna, previše zahtevna, previše intenzivna.
Ona nije previše, ona je samo potpuno prisutna. Ne ume da voli polovično, ne zna da igra igre. Ona vidi ono što drugi kriju čak i od sebe. U ljubavi ne zadovoljava se sigurnošću. Njoj je potrebna autentičnost. Želi pogled koji ne beži kada naiđe na njenu senku. Rame koje ne drhti kada pokaže svoju snagu. Dodir koji ne traži da je popravi, već da je primi celu. Ali upravo zbog toga odnosi su za nju često polje bola. Jer malo ko može da izdrži ogledanje sa ženom koja vidi do kostiju. Ona razotkriva, ne da bi povredila, već zato što ne zna da se pretvara. Ljudi se često udalje, ne zato što je loša, već zato što njihova rana ne može da izdrži njenu jasnoću. A ona to razume, ali boli. Zato je naučila da bude sama, ne kao beg, već kao izbor, jer usamljenost ponekad boli manje nego biti sa nekim ko je tu, ali ne vidi. Ipak, kada naiđe onaj koji ne beži, koji ostane kada je gusta tišina, koji ne želi da je ukroti, ona otvara srce u slojevima koje nikada ranije nije pokazala. Tada odnos postaje svetilište, mesto gde rastu zajedno, gde se ne traže idealne verzije jedno drugog, već istinite. Ona ne želi partnera koji je duhovan, želi partnera koji je prisutan, koji zna slušati, koji se ne boji neznanja, koji se razvija, ne za nju, već sa njom, odnosi je ne definišu. Ali kada voli, ona voli tako da prisustvo tog drugog ostaje u tišini njenog srca, zauvek. Biti autentična žena u svetu koji voli fasade, to je svakodnevni izazov. Ne zato što ona želi da bude posebna, već zato što ne zna kako da ne bude istinita. Njeno telo osjeća kada laže, njeno srce zatitra kada mora da glumi. Njena duša se povlači kada se traži da umanji ono što jeste. Ona ne zna da bude polovična. Ne zna da se smeška kad joj se plače. Ne zna da klima glavom kad zna da nešto nije u redu. Zato ljudi kažu da je previše. Previše direktna, previše duboka, previše svoja, ali ona zna, nije previše. Samo nije spremna da se prilagođava po cenu gubitka sebe. Autentičnost nosi cenu. Ponekad je ta cena usamljenost. Ponekad su to pogledi nerazumevanja, komentari iza leđa, udaljavanja bez objašnjenja. Jer ljudi češće vole prijatno nego istinito. Ona ne pripada svakom krugu. Ne sviđa se svima. I ne mora. Ona ne traži da se svuda uklopi, jer zna da prava pripadnost dolazi kada možeš da budeš ceo, a ne kada se moraš seckati na delove da bi bio prihvaćen. Ponekad to boli. Ponekad se pita, zar ne bi bilo lakše da sam tiha, prilagodljiva kao nekad? Ali zna da to nije više moguće, jer jednom kad okusiš istinu, ne vraćaš se na laži. Njena autentičnost je istovremeno njeno prokletstvo i njen dar koji rasteruje površnost, ali i dar koji privlači prave ljude, one koji ne traže savršenu ženu već stvarnu. Ona živi paradoks, biti nežna i odlučna, biti duboka a jednostavna, biti svetlost ali ne poricati senku. I svaki put kada poželi da se sakrije, da se uklopi, da se ne vidi, ona se podsjeti. Lažni mir nikad nije bio njena valuta. Biti svoja u svetu koji te želi prilagođenu. To je njena tiha revolucija. Postoje žene koje ne traže aplauz, ne iznose svoja dela na izvolte, ne žele svetla reflektora ni reći hvale. One samo čine dobro, tiho, nenametljivo, postojano. Duhovno probuđena žena ne služi da bi bila viđena. Služi jer je to deo njene prirode, jer ne zna drugačije. Dok drugi tragaju za priznanjem, ona ostavlja tragove bez potpisa. Topla supa u tihoj večeri. Poruka podrške u pravom trenutku. Pogled koji govori tu sam. Ona ne postavlja sebe kao učiteljicu, niti želi da je prate. Ali njena jednostavna prisutnost vodi ljude kući, ka sebi. Ona zna da moć ne leži u moćnim rečima, već u nameri iza tih reči. Zato kada priča, ljudi slušaju ne šta već kako. Kada dodirne, to nije da bi pomogla, već da bi bila prisutna. Njeno služenje nije iz žrtvovanja, već iz zrelosti. Ne pokušava da spasi svet, ali tamo gde jeste, donosi svetlost. Dok drugi jure pozicije, ona bira dubinu. Dok drugi broje pratioce, ona broji trenutke istinske povezanosti. U društvu koje slavi ono što je vidljivo, ona slavi ono što je stvarno. Ne moraš da znaš njeno ime,
Ali zapamtit ćeš kako si se osjećao pored nje, ona zna. Istinska služba ne traži pozornicu, traži prisutnost, tišinu. Srce koje zna da vidi i bez reči, ona je učiteljica bez table. Vođa bez potrebe za sledbenicima. Isceliteljka bez mantije. I zato je njen uticaj toliko dubok, jer ne dolazi s polja, već iznutra. Jer ne viče već od zvanja. Ona menja svet, ne tako što ga preoblikuje, već tako što bude onakva kakva jeste. U svemu što radi, ni u svojoj običnosti, skriva se svetost. I kada je pitaju zašto, ona samo slegne ramenima i kaže, jer to je ono što ljubav tfal. Duhovno probuđena žena ne počinje sa sobom. Ona nosi u telu i duši priče koje nikada nije čula, ali ih osjeća. Strahove koje nije naučila, ali ih zna. Tuge koje nije proživjela, ali ih pamti. Jer ona je karika u lancu. Lancu žena koje su čutale, koje su trpele, koje su volele u tišini i umirale u nevidljivosti. U njoj žive senke predaka, bake koje nisu mogle da izgovore ne. Majke koje su svoje snove zakopale u ime dužnosti. Sestre koje su želele više, ali nisu imale gde da odu, one nisu nestale. One koračaju kroz nju. Njena intuicija je možda nasljeđe od žene koja je znala da nešto nije u redu, ali nije smela da govori. Njena snaga, seme koje je posađeno mnogo pred njenog rođenja. Njena rana, možda nije čak ni njena rana. Ona osjeća to nasljeđe u telu, u načinu na koji reaguje, plače, brani se, daje se. I zato, kada odluči da se suoči sa sobom, ona ne isceljuje samo sebe, već ceo svoj ženski niz. Ona je prva koja sme da prekine tišinu. Prva koja kaže, ovo neću preneti dalje. Prva koja menja tok reke. Nije to herojski čin, to je čin dubokog sećanja. Sećanja na ono ko smo bile, pre nego što su nas učutkali, lomili, prilagođavali. Ona ne mora da zna sva imena svojih pretkinja. Ali kada stoji uspravno, kada se seti svoje vrednosti, njihove kosti u zemlji, znaju, njihove duše dišu i tako, ona postaje kapija. Ta između prošlosti koja traži mir i budućnosti koja traži slobodu. Njena odluka da se izleči, to je molitva koju je neko odavno izgovorio. I tek sada je uslišena. Duhovno probuđena žena nosi u sebi tiho protivrečje. Želi da bude viđena, ali ne pod svaku cenu. Ne želi pažnju zbog pažnje. Ona želi da bude viđena, istinski, neposmatrana, neanalizirana, neidealizovana. Zato se pojavljuje i nestaje, kao mesec. Ponekad zrači, prisutna, snažna. Ponekad se povuče, bez reči, bez objašnjenja. Ne zato što beži, već zato što joj je potrebna tama da bi ponovo mogla da sija iznutra. Njena energija je suptilna i duboka. U svetu buke i stalnog pokazivanja, ona bira nevidljivost kao odmor, nevidljivost kao sveti prostor u kojem može da diše. Ljudi to često ne razumeju. Pitanja stižu, zašto se ne javljaš više? Gde si nestala? Ako ti je stalo, zašto čutiš? Ali ona ne čuti iz ravnodušnosti. Čuti jer u njenoj tišini raste jasnoća, jer zna, previše prisustva na mestima gde nije viđena iscrpljuje dušu. Ponekad je ljudi idealizuju, zovu je mudrom, da posebnom, da svetlom, ali ona zna koliko je senke prošla da bi stigla ovde. Ne želi da bude simbol, želi da bude čovek. Ona zna da njen nestanak izaziva, jer njeno prisustvo nosi jasnoću. A jasnoća ume da boli onog ko još nije spreman da vidi sebe. Zato ne pripada svima. I ne mora. Ona dozvoljava sebi da bude ritmična, da se pojavi kada ima šta da da. Da se povuče kada osjeća da treba da se vrati sebi. Kao mesec, ona ne sija uvek, ali nikada ne prestaje da bude svetlo. Njeno svetlo nije za sve. Ono je za one koji umeju da gledaju. I kada je polumrak, paradoks vidljivosti je njen dom. Jer ona ne sija da bi je videli, ona sija jer je to njena priroda. Moć žene probuđene duše nije ona moć koju svet najčešće slavi. To nije dominacija, nadglasavanje, dokazivanje, nije kontrola niti titula. Njena moć je tiha, ali nepomična, suptilna, ali se pamti. Ona ne komanduje, ali se poštuje. Ne gura se napred, ali svi je primećuju. Ne traži potvrdu, jer ima integritet. Njena snaga ne dolazi iz ega, već iz usaglašenosti sa sobom. Nema potrebu da dominira, jer se više ne boji da bude svoja. Ona ne koristi reči da ubedi, koristi prisustvo da otvori.
Kada uđe u prostoriju, ona ne osvaja, ona uravnotežuje. Ljudi dišu dublje, ton razgovora se menja. Ne znaš zašto, ali znaš da je ona tu. Ona ne upravlja s polja, ona zrači iznutra. I to je ono što se ne može naučiti. To se otkriva kada žena počne da živi u istini. Carl Jung je govorio da prava moć dolazi kada ego prestane da komanduje, a duša preuzme. Ova žena je to razumela ne intelektom, već iskustvom, zato ne viče. Ne žuri, ne prilagođava se haosu sveta, jer ima ritam unutrašnjeg sveta i on je njen kompas. Ona nije interesantna zato što je glasna, već zato što je mirna u svojoj jasnoći. Ona ne pokušava da impresionira, već da bude prisutna. I upravo zato ostaje upamćena. Njena moć nije u tome koliko može da podnese, već u tome koliko je odbila da se povinuje onome što nije istinito. Zato je njeno nelekovito. Zato je njeno da retko, ali duboko. Zato ljudi pored nje osjećaju granicu, ali i sigurnost. Ona nije svetica. Ona nije vođa u spoljašnjem smislu. Ona je osovina tišine, tačka koja ne traži pažnju, ali oko koje se stvari prirodno organizuju. I to je njena moć, da ne mora ništa da bude i u toj slobodi postaje sve. Nakon godina unutrašnjih potresa, traženja, tišina i suočavanja, duhovno probuđena žena se vraća. Ne u staroja, već u život, u svakodnevicu. U jednostavnost duše sada je ponovo u kuhinji, u vrtu, u školi s decom, u razgovorima o običnim stvarima, ali više nije ista. Ona više ne mora da beži u duhovne svetove da bi pronašla mir. Sada zna, mir je ovde, u toploj supi, u pogledu punom prisustva, u disanju bez žurbe. Nekada je tragala za značenjem u nevidljivom, sada ga pronalazi u najmljim gestovima. Ljudi je gledaju i misle, obična žena, tiha, umerena. Ali oni ne znaju da je ona hodala kroz sopstvenu tamu, da je sedela u sobama bola koje mnogi izbegavaju, da je umrla i ponovo se rodila. Bez buke ona je sada neupadljiva. Ali njeno prisustvo menja prostor, ne treba joj priznanje, ne traži duhovne titule. Ona samo živi, svesno. Svaki njen pokret je blag, ali u toj blagosti postoji moć koju ništa ne može da oduzme. Više ne pokušava da bude svetlost, jer je shvatila, svetlost je u jednostavnosti, u prisustvu, u sposobnosti da vidiš sve, a ipak ostaneš blag. Ona je žena koja više ne mora da objašnjava sebe, koja ne gubi energiju na ubeđivanje, koja zna biti je dovoljno. I sada dok kuva, pere, piše, grli, ona više nije ona koja traži, ona je ona koja donosi. Njeno putovanje je možda bilo dugačko, ali je vodilo ovde akon uobično, gde ona konačno vidi sveto. I upravo zato ona više ne sija s polja, jer je celokupna svetlost prešla unutra. Na kraju puta, duhovno probuđena žena ne pokušava više da postane savršena. Ne teži da bude samo jaka, samo svetla, samo mudra. Ona sada želi samo jedno, da bude cela, sa svim svojim delovima, sa ranama i snagama, sa greškama i darovima, sa svetlošću, ali i sa senkom koju je naučila da ne odbacuje. Nekada je želela da se oslobodi svog bola. Danas zna. Bol je bio učitelj. Nekada je želela da zaboravi prošlost. Danas zna, prošlost je deo njenog mesa, njenog pamćenja, njenog korena. Ona sada zna da nije loša kada je umorna, niti neduhovna kada je ljuta, niti slaba kada treba pomoć. Ona sada ne pokušava da nadmaši sebe, već da bude sa sobom. To je prava integracija. Ne da postane nova osoba, već da zagrli onu koja je oduvek bila. Zato više ne beži od svojih suprotnosti. Više se ne gubi u potrebi da se dopadne. Više ne gubi vreme pokušavajući da bude ispravna u očima sveta. Ona sada živi u istini, koja ne mora da se dokazuje. Kada se sve ruši, ona ostaje, jer više nije zgrada, već temelj. Nije fasada, već unutrašnja osovina. Ona više ne mora da bude ili. Može da bude i tiha i snažna, i nežna i odlučna, i u miru i u haosu, jer nosi svoj centar sa sobom. Ona ne traži više smisao s polja, jer ga osjeća unutra, u načinu na koji diše, u načinu na koji prihvata i svet i sebe, istovremeno čak i njena celovitost ne viče. Ona šapuće, ali kad govori istina u njoj odzvanja dugo i tako, ona postaje ono što Jung čamava individuirano biće, ne savršena, već celovita.
Žena probuđene duše često ne ostavlja za sobom spomenike. Njeno ime nije u knjigama istorije. Ona ne traži priznanje, niti svetla reflektora. Ali gde god je prošla, nešto je ostalo drugačije. Možda je to dete koje je naučilo da se osjeća sigurno. Prijateljica koja se prvi put usudila da bude svoja. Partner koji je pored nje osjetio šta znači biti viđen bez osude. Ona ne podučava s onačas, ona živi. Ne traži da je slede, ali ljudi je pamte. Ne pamte uvek šta je rekla, ali pamte kako su se pored nje osjećali. Njeno nasljeđe nije u stvarima, već u stanjima. U toplini koja ostaje, u tišini koja leči, u pogledu koji ti kaže ti si dovoljno dobar takav kakav jesi. Ona zna da nije došla da vlada, niti da bude duhovni vođa. Došla je da bude kanal, most između duše i tela, između starog sveta i onog koji dolazi. Njen život možda izgleda tih, ali njegova rezonanca je beskrajna. Ona je poput vetra u polju. Ne vidiš je, ali bez nje cvet se ne bi pomerio. Poput vatre u ognjištu. Ne sija svima, ali greje one koji su blizu. Njena prisutnost oblikuje svet na nevidljive načine. I zato, čak i kada više nije tu, ostaje. U rečima koje si čuo od nje, pa zaboravio, a koje se vrate kad ti najviše treba. U načinu na koji sada voliš sebe, jer si jednom bio voljen tako bez uslova. Njena misija nije bila da bude velika, već da bude istinita. I upravo zato ona nije prošla tvojim životom. Ona ga je dotakla.